Poštovani gledalci, dobar dan. Koalicija Tri srpske stranke na vanrednim lokalnim izborima u Vukovaru osvojila je 5 mandata. S obzirom na to da je koalicija okupljena oko HDZ-a osvojila 10 mandata, a ona okupljena oko SDP-a 5 mandata, o sastavu nove većine u gradskom parlamentu odlučivaće HDSSB, vlasnik jedinog preostalog mandata. HDZ-ovac Ivan Penava i nezavisni Željko Sabo za mesto gradonačelnika borit će se u drugom izbornom krugu. Vanredni izbori, do kojih je došlo zato što HDZ-ova većina nije podržala predlog budžeta SDP-ovog gradonačelnika, doveli su građane Vukovara po drugi put na birališta u nešto više od godinu dana. Uz izlaznost od 50%, građani su na izborna mesta dolazili sa različitim očekivanjima. Hoće li se nešto promijeniti? Ne vjerujem. Neka promjena će se dogoditi, a kakva je? Nadajmo se na bolje. Vi u svakom slučaju očekujete neke promjene? Pa neke promjene, da. A ovo nije ničemu vodilo. Bio je status quo. Da se udruže i da zajedničkim snagama, a ne da se koškaju sramota za grad Vukovar i za Hrvatsku. Pa da pobjedi hrvatska opcija i da pobjedi Ivan Penava, tako. Ja sam iz Zagreba u svom aranžmanu došla, onda vidi koliko volim svoj Zagreb. Moraju se ljudi promijeniti i moraju se malo poštovati jedni drugi, a ne ogovarati, olajavati i na taj način voditi kampanju, to stvarno ničemu ne vodi. To me najviše ljuti. A šta da očekujem, vidjet ćemo šta će biti. Po prvi put na izbore su ujedinjeno izašle 3 srpske stranke i ostvarile zapažen rezultat. Koalicija Samostalne demokratske srpske stranke, Srpske narodne stranke i Nove srpske stranke osvojila je 2800 glasova, odnosno 21% od ukupnog broja izašlih na izbore. Ovaj rezultat doneo je koaliciji 5 mandata, što je za 2 većnika više nego što ih je SDSS samostalno imao u prethodnom raspuštenom sazivu gradskog veća. Ja mogu ove izbore slobodno nazvati izborima koji su važni kao 1997. godine posle mirne reintegracije, jer od broja većnika zapravo u gradu Vukovaru zavisi mogućnost ostvarivanja nekih prava koja mi imamo. Tu se radi normalno i o školama, i o dvojezičnosti, i o pravu na vrtiće, i pravu na stanove, pravu na zapošljavanje u gradskim i komunalnim firmama. Znači, to je sve što obuhvata djelatnost gradskog veća. Koalicija 3 stranke sa srpskim predznakom imala je svog kandidata za gradonačelnika, Dragana Crnogorca. On je sa 11% osvojenih glasova bio treći i nije uspeo da uđe u drugi krug, a na sam dan izbora pozvao je na jedinstvo svih stranaka u vremenu koje slijedi nakon izbora. Sve liste ili stranke koje budu ušle u gradsko vijeće trebaju sve za jedan stol i dogovoriti se, dakle, napraviti jedan zajednički plan, jer nam ne trebaju novi izbori u gradu Vukovaru. Svi gradovi i jedinice lokalne samouprave normalno funkcionišu od zadnjih redovnih lokalnih izbora. Mi, evo, poslije godinu dana se još mučimo oko toga i ne možemo, da tako kažem, da se dozovemo pameti, da mi, građani grada Vukovara i koji smo ovdje, dakle, da počnemo raditi za sebe. Kako niko nije osvojio više od 50% glasova, niko neće imati ni potrebnu većinu za donošenje odluka u gradskom veću. Nakon drugog kruga izbora za gradonačelnika vidjet će se i hoće li biti postizbornih koalicija, a nije isključeno ni da kroz nekoliko mjeseci uslede još jedni izbori ako gradonačelnik bude iz jedne, a većina u gradskom veću iz druge političke opcije. Svečanom akademijom u Hrvatskom domu u Vukovaru zajedničko veće opština proslavilo je 17. godišnjicu od osnivanja. Ove godine dan zajedničkog veća opština proslavljen je 20 dana kasnije zbog katastrofalnih poplava koje su nedavno pogodile ceo region, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Nekoliko dana pre svečane akademije održana je i skupština ove srpske institucije na kojoj je bilo reči o radu u proteklih godinu dana. Prošle godine smo izuzetno teškom ocenili što se tiče stanja Srba u Hrvatskoj, a i u ovom našem delu. Bilo je mnogo teških trenutaka, jako loše atmosfere, jako puno napada na srpsku zajednicu, na simbole Srba, na srpski jezik, na pismo, na crkve i evo ja da tako kažem, bilo pa više se ne ponovilo. A što se tiče značaja zajedničkog veća opština, mislim da smo učinili sve što smo mogli, bilo bi nam drago, sigurno da smo mogli i više, da zaštitimo srpsku zajednicu ovde i da na neki način direktno učestvujemo u kreiranju politike, dakle da se više takve stvari ne događaju. Svečana akademija zajedničkog veća opština bila je prilika da se zaslužnim pojedincima dodele priznanja. Tako su po odluci iz Skupštine zajedničkog veća opština
Povelju dobili predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović i predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac. Povelja zajedničkog veća opština za mene znači puno iz tog razloga što sam ja jedan od direktnih učesnika formiranja zajedničkog veća opština, jer sam u vreme mirne reintegracije ispred srpske zajednice bio glavni pregovarač i jer sam bio predsjednik stranke koja je u to vreme izašla na izbore. Posle tih izbora dobila mandate u opštinama i tek nakon toga su mogli formirati zajedničko veće opštine. Prema tome, s te strane mi je bitno da sam u tome krugu i dan danas, da ova institucija živi i radi, da je postigla određeni optimum, ne maksimum svoga institucionalnog djelovanja. To je prilika da se posjetim na vremena kad smo gradili mir ovdje, kad smo osiguravali opstanak, kad smo stvarali institucije i stranku, i zajedničko vijeće općina, i Srpsko narodno vijeće. Da se prisjetim svih onih napora koje smo uložili da zajedničko vijeće dobije adekvatan status, da se prisjetimo Miloša Vojnovića i rada s njim i gubitka koji smo doživjeli sa njegovim odlaskom i naravno da se prisjetimo svega što još trebamo napraviti. I ovdje i u ostalim dijelovima Hrvatske. I da se prisjetim potrebe za još jačom suradnjom između zajedničkog vijeća općina i Srpskog narodnog vijeća. Plaketu zajedničkog veća opština posthumno je dobio Ljubiša Bukvić iz Darde, dugogodišnji kulturni radnik u mnogobrojnim kulturno-umjetničkim društvima sa prostora Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Nakon dodjele povelja i plakete u svečanom programu Akademije učestvovali su Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor, ansambl narodnih igara iz Vukovara i glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada Jugoslav Krajinov. Sotinčanka Slavka Tošić od perioda mirne reintegracije pod stalnim je pritiskom svojih sumeštana Hrvata. Ne zna čime je zaslužila da je konstantno uznemiravaju, zbog čega živi u strahu i na rubu nerava. Na kući Slavke Tošić u glavnoj Sotinskoj ulici nepoznati počinilac ili više njih već 4. put zaredom razbili su stakla na sobi koja se nalazi do ulice. Srča je vidljiva i na ulici i u sobi u kojoj je pronašla povelik kamen. Dolazila je policija, obavila uviđaj i otišla kao što je to radila i svaki prethodni put. Javimo se policiji, svaki puta dođu, prave zapisnik i kad dobijemo od njih da ko je to počinio, ne budu kažnjeni. Kažu da čak i na krive adrese nas, na druge osobe nas šalju da su oni to napravili, a u stvari nisu. I tako da nam stavljaju omču oko vrata da ti trebaš da praviš privatnu tužbu protiv nekoga za koga znaš da to nije napravio, možda je bio organizator i bio saučesnik u tom svemu. U Sotinu nema mnogo Srba, a i ono malo što je ostalo živi povučeno. Slavka tvrdi da među Hrvatima i Srbima nema gotovo nikakve komunikacije, osim ponekog pozdrava na ulici. Kad su deca išla u školu, onda su dočekivali tu našu decu pred kafićima Redarstvenik i to je najgore što se moglo desiti da oni njih nazivaju četničkim kurvama. Ja mislim, dete koja je imala 8 godina da nije moglo biti ni četnička kurva, ni ustaška kurva. Ona nije bila nikakva kurva. Tu su ih uznemiravali, dolazili su plačne, susretali smo ih, opominjali smo, zvali smo policiju, decu su pratila i policija u autobusima, školama. Nepunih 18 godina Slavka je radila kao službenik na govedarskoj farmi Jakobovac. Prošle godine u 9. mjesecu je smenjena, iako je tvrdi, svoj posao obavljala savjesno i vredno, a ni njene godine nisu predstavljale problem. Jednostavno zato što nisam to što oni traže i ne pozdravljam ih onako kako oni pozdravljaju. Ja se razlikujem od njih. Usamljena sam i oni su mene morali da skinu. Ponudili su mi to što su ponudili, što su smatrali. Oni su u stvari išli s tim ciljem da ću ja da uzmem otpremninu i da ću otići iz firme. Međutim, i oni su se iznenadili kad sam ja prihvatila neke poslove koji su oni meni ponudili, su vidjeli da mi se ne mogu rešiti. Ali sad kad bi rešila problem imovine, otišla bi. Slavka je vidno iznervirana, uznemirena i demoralisana. Kaže da joj se i 25-godišnja ćerka razbolela od strahova koje je do sada pretrpela. Više nije stvar u šteti. Ona je doživjela toliku bolest od tih strahova
da ni doktor ne zna šta joj je. Možete vi misliti kad vama neko u noći, jer to nisu hrabri ljudi, to su jedne kukavice. Ako sam ja nekom nešto napravila, onda ja ne trebam da odgovaram svakoj babi na ulici ili svakom detetu na ulici. Zna se institucija ako sam ja nešto skrivala tom narodu, di se odgovara. A ne da meni svaka baba dovikuje, ej, četnikušo, kad ćeš ti otići? Idi kod Miloševića. Ja imam 54 godine. Ja sada mi kažu da je na mjesecu bolje da se živi, ja bi otišla, bez obzira na moje godine. Ona nema šta da tu traži. Mnoge kuće u Sotinu su na prodaju, pa i Slavka prodaje svoju, ali kupaca nema. Iako je dvorište napuštene kuće uredno, vidljivo je da je život u njoj odavno ugašen, a Slavka i njena kćer dolaze samo da je obiđu, uvek strepeći šta će zateći i kakvo novo neugodno iznenađenje ih tu čeka. Nakon naše posjete na Slavkinoj kući stakla su razbijena i 5. put. Srpski kulturni centar iz Vukovara posredovaće prilikom upisa studenata na Europskom univerzitetu u Brčkom. Dogovoreno je to sporazumom koji su 5. juna potpisali v.d. direktora SKC-a Svetislav Mikerević i predsjednik upravnog odbora univerziteta Nedeljko Stanković. Cilj saradnje trebao bi u budućnosti da bude olakšavanje studiranja vukovarskim studentima koji za svoje sticanje obrazovanja odaberu ovaj univerzitet, kao i zajedničko učestvovanje u projektima ove dve institucije. Mi u budućnosti namjeravamo da otvorimo saradnju pisanja projekata prema evropskim fondovima, što je i prioritet i ovog sporazuma, a naročito da ćemo značaj upisu naših studenata na Europski univerzitet Brčko. Što ćemo s tim postići? Postićemo prvo raznovrsnosti smjerova koje oni nude. Druga stvar, očuvat ćemo naše studente koji će ostati tu, živjeti i raditi i normalno da, nadam se, s obzirom na smjerove, da će imati mogućnosti da nađu zaposlenje u Hrvatskoj. Sa ustrojem i načinom rada Evropskog univerziteta u Brčkom zainteresovane su upoznali predsjednik upravnog odbora univerziteta Nedeljko Stanković, dekan pravnog fakulteta Mirko Kulić i dekan fakulteta zdravstvenih nauka Rudika Gmajnić. Očekujemo zapravo da je ovo danas jedan početak dugoročne suradnje koja će na kraju rezultirati time da mi ovdje obavljamo i određene konzultacije za ovu djecu, da im bude lakše, da ne troše sredstva. Znamo da je izuzetno skupo danas studirati, da je skupo i putovati i tako dalje. Znači, ispiti i sve što treba će i dalje biti u našem sjedištu, ali nam je dozvoljeno da jedan dio praktične nastave, da konzultacije održimo gdje god je to moguće i ustanovama sa kojima imamo potpisane ugovore o suradnji, da bi sve skupa bilo legalno i pravno dopustivo. Evropski univerzitet Brčko distrikta postoji 3 godine i na 7 fakulteta koliko obuhvata ima više od 1500 studenata. Univerzitet ima pravni, ekonomski, pedagoški, tehnički, fakultet političkih nauka i fakultet zdravstvenih nauka sa ukupno više od 35 različitih smerova. Od 1500 studenata trenutno ih je 450 sa područja Republike Hrvatske. Izložba Moje Jadovno, koju su organizovali Udruženje građana Jadovno 1941. i Srpski narodni forum, postavljena je u prostorijama Kulturnog centra u Borovu. Posle niza gradova u Srbiji i Republici Srpskoj, kao i u Londonu, Lesteru, Njujorku, Oslu, izložba Moje Jadovno postavljena je po prvi put i u Hrvatskoj. Postavka ove izložbe za posetioce biće otvorena 10 dana, a njeni autori su Predrag Lozo, Dragoslav Ilić i Dušan Bastašić. Ova izložbena postavka Moje Jadovno je jedan od naših projekata koji se pokazao vrlo uspješan, zato što na jedan neobičan način prezentacije za ovakvu jednu temu omogućava ljudima u današnje vrijeme, kad nemaju puno vremena da čitaju debele knjige, da u nekih 10-15 minuta šećući ispred ovih panoa dobiju nekakav osnovni okvir za sliku šta je to bilo Jadovno. Pa ako žele nešto više da saznaju, onda mogu da odu na naš sajt jadovno.com, da tamo pročitaju mnogo priloga, vide mnogo video zapisa, fotografija, ili da potraže knjigu doktora Đure Zatezala Dvotomno djelo, koji je izdano 2007. godine i tamo dobiju mnogo više informacija. Udruženje Jadovno osnovano je 2010. godine u Banja Luci, a formiralo ga je nekoliko potomaka stradalih u kompleksima ustaških logora Jadovno. Pored ove izložbe, članovi udruženja rade i na drugim projektima, poput sakupljanja arhivskih materijala, izjava preživelih i potomaka ubijenih u ustaškim logorima, kao i na prikupljanju podataka o drugim ustaškim stratištima iz vremena Drugog svjetskog rata. Naše lako odricanje od sjećanja, prihvatanje
da o tome ne govorimo, da o tome ne razgovaramo, da o tome ne učimo i ne prenosimo, je teško razumljiv. Međutim, ako znamo da u međuratnom periodu je odnos prema stratištima i prema stradanjima bio takav kakav je bio, onda to možda i nije teško razumjeti. U kompleksu logora smrti Gospić Jadovno Pag za samo 132 dana njegovog postojanja na najsvirepiji način ubijeno je preko 40.000 ljudi, dok samo udruženje trenutno raspolaže sa imenima od 10.502 žrtve. Sama izložba u Borovu trebala je biti postavljena u dvorištu kulturnog centra i to uz boljikavu žicu kako bi se barem malo dočarala strahota tih logora, ali je prvobitnu zamisao omelo loše vreme. Na ideju smo došli na vrlo jednostavan način. Današnje vremeno, savremene komunikacije putem Facebooka imali smo priliku da vidimo kako ta izložba inače izgleda i rad kojim se gospodin Bastašić bavi. Nismo izdržali i nismo odoljeli iskušenju da pokušamo da postavimo ovu izložbu i ovo predavanje u Hrvatskoj po prvi put. Iz prostog jednostavnog razloga što je to teme sa suživota. Raščišćavanje prošlosti jeste teme suživota i mislim da je ovo najbolji put ka tome. Pored izložbe, mnogobrojni posetioci imali su priliku čuti predavanje o ovom logoru koje je održao predsjednik udruženja Jadovno Dušan Bastašić. Ujedno bila je to prilika i za potpisivanje sporazuma o saradnji između Srpskog narodnog foruma i udruženja Jadovno. Za Vinkovačku parohiju i njenu crkvu veliki pravoslavni praznik Silazak Svetog Duha na apostole posebno je važan, jer po njemu je i dobila ime. Svetu liturgiju u Vinkovačkom pravoslavnom hramu služili su iguman manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini German Bogojević, protojerej Stavrofor Dušan Kolundžić iz Bijelog Brda, jerej Nenad Lazić iz Tenja i paroh Vinkovački Predrag Azap. Praznikom duhova koji se slave 50 dana posle Vaskrsenja ustanovljena je Crkva Božija. Toga dana je u Jerusalimu u dvorani Gospod naš Isus Hristos došao među svoje učenike i Duh Sveti u obliku ognjenih jezika se spustio na njih. Vidjeli ste da se današnje bogosluženje odlikuje posebnim jednim pravilom kada posle svete liturgije ovdje u hramu pletu se venci od zelene trave koji simbolišu silazak Svetoga Duha među apostole, a također među ceo hrišćanski svet. Ove godine kum na slavi Vinkovačkog hrama bio je predsjednik zajedničkog veća opština i saborski zastupnik Dragan Crnogorac, a celu svečanost uveličali su članovi pododbora SKD Prosvjeta iz Ostrova. Već godinama ovo slavlje i našu crkvenu slavu pokušamo napraviti jedan mali mini sabor oko crkve, kako to naša braća rade u Republici Srpskoj, da ne bude samo neka gozba u kućama i u porodično neko slavlje, nego da zaista znamo šta je povod i dolazak naš u ovaj sveti hram, a to je najpre da uzdignemo molitvu u čast praznika svog se skupili. Pa mi u proteklim godinama smo i danas organizovali druženje i posle liturgije u sklopu crkvene porte i parohijskog doma gdje pod šatorom još ostanemo u prijateljskim razgovorima i druženjima, tako da narod osjeti tu jednu toplinu značaja ovoga praznika. Otkako je ponovo izgrađena pravoslavna crkva u Vinkovcima, beleži i veću posjećenost vernika, kojih u ovom gradu nije mnogo preostalo. Uglavnom su to stariji ljudi, ali su obnovom hrama ohrabrani da ponovo dolaze na molitve i bogosluženje. Dobrovoljno vatrogasno društvo Silaš jedino je organizovano društvo takve vrste u opštini Šodolovci. Osnovano je 1984. godine, a 7. juna svečano je obeležilo i proslavilo 3 decenije postojanja. Među mnogobrojnim gostima bili su i vatrogasci iz okolnih mesta, kao i Osječka vatrogasna društva i predstavnici vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije. Nakon što su se prijateljska vatrogasna društva sakupila, usledila je povorka kroz mesto da bi svi zajedno prisustvovali posvećenju vatrogasne zastave domaćina u crkvi Svetog proroka Ilije.
Uprkos skromnim finansijskim sredstvima koje dobijaju, Silašani tvrde da su u posljednjih nekoliko godina puno napravili i što se tiče prostorija i što se tiče opreme. Imamo jedno navalno vozilo opremljeno kompletno za gašenje požara, imamo jedan kombi isto koji nam služi isto za gašenje požara. Imamo 36 ljudi, od tih 36 ljudi imamo 19 položenih vatrogasaca. Upravo smo sada jedno 6 vatrogasaca bili poslali na kurs za vatrogasca koji su uspješno položeni, tako da pomalo društvo se oformljuje, društvo ima dosta stručnih sada ljudi, tako da smo mi središnje jedino društvo koje postoji ovdje u općini Šodolovci. Pokrijemo dosta veliki teren. Što se tiče toga, vatrogasci koji bi trebali da djeluju u općini Šodolovci su samo iz Silaša. Ljudi zainteresovanih za dobrovoljno vatrogastvo u Silašu ima. Jedino što je navalno vozilo, iako u potpunosti opremljeno, iz 1976. godine poprilično staro i tromo. U slučaju da izbije požar ili je potrebna bilo kakva druga intervencija u drugim mestima u opštini, u pomoć priskaču vatrogasna društva iz lokalnih opština. Od vatrogasaca osnivača danas ih je 6 među živima. Među onima koji su tada i danas bili aktivni je i današnji komandir. 1983. godine je došla inicijativa od dvojice profesionalaca koji su radili u javnoj profesionalnoj jedinici u Osijeku, Samarić Petra i Tesla Nikole. Sazvali smo sastanak i da li bi mi osnovali dobrovoljno vatrogasno društvo za dobrobit sela. Onda je bio samo Silaš, nije bila opština Šodolovci. I mi smo se dobro skupili, osnovali smo društvo. Društvo je prvi statut dobilo 1983. godine, 1984. godine smo priznati u vatrogasnoj zajednici i 1984. godine imali smo 15 položenih vatrogasaca i 20, čini mi se, 9 podupirajući. Veže me što mi jednostavno to ušlo u krv i što volim to. Volim pomoći čovjeku, ne volim da se čovjeku desi zlo. Kad se god može pomoći, volim da se skupimo. Načelnik opštine Šodolovci, koji je sam bio među osnivačima društva i dugo godina aktivan vatrogasac, za današnji DVD ima samo pohvale. Što se tiče društva, mogu da kažem da je jedno od boljih društava u odnosu, pogotovo na financijska sredstva. Ono su, da ne kažemo, negde otprilike 50.000, to su jedina sredstva koje dobiju od općine i mislim da oni to jednostavno, te novce opravdavaju. Što se tiče vatrogastva, mislim da nema šta da kažemo, mislim da smo tu dosta dobro stojimo. Jedino što bi bilo dobro da je bar još jedno imamo društvo, međutim, vidjet ćemo. U slučaju potrebe za intervencijom u pomoć pristižu vatrogasci iz okolnih opština kao što su Ernestinovo, Koritna, Vladislavci i Hrastin. Ali ono što Silašanima nedostaje, to je i podrška iz ostalih 6 mjesta njihove opštine. U svim tim naseljima plan je da se u budućnosti organizuje po nekoliko ljudi koji bi se odazvali u hitnim situacijama i pomogli, jer je Silaš od Šodolovaca udaljen čak 25 km. Članovi šahovskog kluba Slaven iz Vukovara 4. juna ugostili su svoje prijatelje iz Novog Sada. Tom prilikom odigrali su i prijateljski meč. Prvi susret zaljubljenika u ovu drevnu igru iz 2 grada na Dunavu održan je u novembru prošle godine u Novom Sadu. Organizacija uzvratnog susreta je nastavak druženja u kojima je, kako obe strane ističu, rezultat uvek u drugom planu. Naš član Milenko Jovanović, koga svi dobro znaju, on je rođeni Vojovčan, inače u Novom Sadu živi godina, bio je profesor na fakultetu. Sad je u penziji i njihova mjesna zajednica nas je prošle godine pozvala na prijateljski meč u Novom Sadu u novembru. Tako da smo dogovorili revanš meč, to je danas kod nas u Vukovaru. Iako ovakvi turniri imaju samo revijalni karakter, kada se sedne za tablu, sve se zaboravi i šah zaokupi igrače. Meri se svaki potez i povlači samo onda kada je igrač siguran da neće pogrešiti. Znate kako, naravno turnir je više revijalnog karaktera da kažemo, međutim kad se sedne za tablu to se sve zaboravi, partija pa čak i ona da nazovemo uslovno rečeno nevažna je za nas uvek važna, tako da uvek volimo da pobedimo. Naravno igraću sa igračem koji je slabije rangiran od mene, ali svakako to nikako ne znači da neću imati motivaciju bez obzira. Postoje mnoga sporenja oko toga da li je šah sport ili mentalna disciplina, ali Lazar Mirković misli da je to spoj i jednog i drugog, pa čak i nauke. Kad su pitali pokojnog Grigorića pred što će umreti šta je šah,
on je rekao da je to više od 90% nauka. Jedno 7-8% je to umetnost, a 2-3% je samo sport. Onda su ga pitali po čemu je sport, pa kaže ima takmičarski duh. Samo je to sport. I to je jedna od najtežih nauka na svetu. Posle trećeg poteza crnoga nastaje 9 miliona pozicija. To je samo posle trećeg. Posle 10 poteza nastaje toliko pozicija da bi recimo 10.000 šahista trebalo da igra svake sekunde 10 na 100 vekova. Kao što je i rečeno, rezultat u ovakvim prilikama nije važan, ali ipak ćemo pomenuti da su, kao i u Novom Sadu, pobedili Vukovarčani ubedljivim rezultatom od 5:3. U organizaciji Zavičajnog udruženja Srba, Ozrena i Posavine u Borovu su proteklog vikenda održane 4. sportske igre, koje su okupile više od 100 takmičara i 300 posetilaca. Jedna od najzanimljivijih disciplina tradicionalnih sportova svakako je bacanje kamena sa ramena, u kojoj se ove godine oprobalo 16 takmičara. Kamen težak 12,5 kg ubedljivo najdalje bacio je 19-godišnji Nemanja Drobić iz Futoga. Šta je bitno za dobar izbak? Pa bitni su kukovi, ramena, zalet dobar. Izbača najvažniji. Jesi očekivao pobedu? Pa i nisam baš. Bacio sam 8 metara i 6 cm. Kažeš trenirao si bacanje kamena ili nešto drugo? Bacanje kugle, ali tehnika je ista, to sve. Na sportskim terenima Ozren u borovskom naselju Savulja takmičari su se nadmetali u još 6 disciplina. Balotanju, navlačenju štapa, trčanju u vreći, skoku u dalj, nošenju jajeta u kašiki i malom fudbalu. Sa nerazbijenim jajetom do cilja su najbrže došli domaći takmičari i u ženskoj i u dečijoj konkurenciji. Kako ti je uspelo da pobediš? Pa ja kako da kažem, držim i ruka mi se ne trese i trčim onako. Jesi vežbao pre takmičenja? Ne, bio sam pre 2 godine isto prvi, a pa prošle godine nisam bio. Prošle godine sam bila druga, tako da imam dosta iskustva u tome. Evo, ove godine sreća poslužila me pa sam bila prva. Jeste vežbali u međuvremenu? Ne, nikad. Uz članove i simpatizere Zavičajnog udruženja Srba, Ozrena i Posavine i takmičari iz okolnih mesta, na sportskim susretima nastupili su i gosti iz Broda iz Republike Srpske, kao i gosti iz Sombora. Smisao ovih igara, ali i celokupnog udruženja i jeste u zajedničkom druženju i zabavi. Cilj manifestacije je druženje. To je jedini način da održimo svoj neki kontinuitet, da ne zaboravimo korijene odakle smo došli, da ne zaboravimo gdje smo došli. Članova udruženja ima negdje preko 200 aktivnih članova, a svi ostali su simpatizeri jer ima nas dosta. Ne bih želio da kažem brojku jer ako kažemo brojku odmah se dijelimo. Mi ne želimo da se dijelimo, mi želimo da dokažemo da smo mi tu svi zajedno. Ja sam donešen kao beba, ovdje sam odrastao i znači moji su korijeni odande, ali ja sam Borovac. Za potpuni ugođaj pobrinula se i šargija uz koju su domaćini i gosti zajednički odigrali tradicionalno kolo. Za 14 dana gledat ćete novo izdanje naše hronike. A do tada, doviđenja i svako dobro.